Rubirizi District esendere Ntungamo District nagore mwaharubusha umupira gw'ebigero gw'abashija ubu barukwiguraho empaka za Ankole District Tournament ezo murundi gwa kashatu muri Rubirizi District. Omuzano ogwo gubira hakishanya Kasharu Playground muri Rubirizi District ahibagwire bakazi omu kicweka ky'okubanza bito mu dakiika ya nkaganisha Kato Hassan atebire goro aha bwa Rubirizi. Twenka Rubirizi twetebekanisiza Ankole Tournament kandi turede kwatagana na Ntungamo tukatiye ubuntu bushatu bwo kubanza niyo vibe yari muno reba ababona n'abana ba Rubirizi n'abana ba Nyaruguru constituency bize kwagera timu yo wabo na no kusima abategesi Ankole Tournament. Empaka zikatandika omwaka gw'2022 kandi nezanwa district ziri mu cyanga cya Ankole buri mwaka. Timu ya Bwejo niyo yatwire bikopo bibiri. District zindi zirimo nizetegura emizano yazo. Kiruhura District nemwe hari yezo kandi ejo mu tournament omurundo gwo kubanza. Abazano ba Kiruhura bari mu kampu hero kushangwa mu Rusanga. Kiruhura neza kuritana na Kazo aharwa mukaga ebiro 8 byo kwa mukaga 2024 umurikazo tutayayireho mu kampu yabo kandi twaganiraho na team manager Kandogu yashobora kubetebekanise cyo kubanza tebaza ruhanga tubase hapase byo no kuqualifyinsa kuzana tournament page. Kiruhura district n'amasaza abiri twine Kashonji twina Nyabushozi so tuhabaza no mu Nyabushozi na no muri Kashonji wacuzinga taba combininga twakora team imwe ya district ya Kiruhura ya challenge mu company nyingi munonga abana twagezaho kubasencha transport bikasanga ukabari yo mu rooms ninga so mu hotel bakurara nayo ndishashura buri zoba everyday a night bakani barara emere nabo bari mu hotel nayo bati no kushashura sente babi no kunyamizi koze babi in sessions everyday toni shabantu bona na individual ba political leaders ba businessmen base ko yepatramu nize mu supporting team eji eri hasanga mu camp sakwanzana game meet yo kubanza ebiro 8 na Kazo district. Amakuru agagasha kwa Real Jazz Jose na Sharif Murungi aha wa Sky TV.